Another Malakanyam Kanadiala Contin Barwanya Linguasame Kanwar online TV channel Biakamal. And Wale a Shanka will barrow Pai Bakel, Ronkina Dangro with the Jandangro with the ditch, and the Manduni Shankot Nyak, and Nunga Rajame, Mijira Majidit, Kanwar online TV channel Gorajan or gender channel, there is a support. Banajo and Chala Kirmayadit and Wale, Banaja Linkel. Kenyam biajangaje no Shikir Mayardit che parliament che jalep. No. President Kiir opened parliament and Kiir called for action and peace. Kajo mishalat ano tieja mal ki shol na no na teka mal raiwika South Sudan. Gwada me bena kwenya katok kawaini ki katok English ko biaja kuleling yo bajalat ye katok nat katada na dong de jaling ane di alen kokien. No. Kajo mishalat gwaseme our President Salva Kiir Mayardit opened the first session of the revitalized transitional national legislature today. Wajen share parliament chajaleban wale kashanganyam. No. He told the lawmaker that the people of South Sudan want to see real progress, not just promises. Chaneti kondi la jingwan ishaga jogo no South Sudan gor kano de kan ta dan wukum wenyam kaje. De kan nen lat kaje chikan goro iba kala dor ka chaje bu nyok melat kajetin. Chitko dong la nawde ne ya ka chaje bu lat ka gwasde kan gor kono bike action bikenen alo lat kaje. Chikir Mayardit charajan wale ka shanga dioka pai baro ronkin dangro jandang with the ditch no ka chang wal bakel. Chikir Mayardit cher jingmon chaga la roj mi bikana lat la roj me wa roj mi bumalong ko de kana deal gor ko de South Sudan der woniam. Ka kana gor jen wo Chikir Mayardit de jenato de democracy de jagman yam rewika South Sudan. Ajena gor jen one ideal de let care. De narodian lot kade na teka mat kade na teka mal kade twok bode jalat gwasde ko de development der bere wike South Sudan ka jawdana shakwen gor jeno de yen madan en chalat en Kiir Mayardit de en lingu nono ka dop ndan en chalat ka je gwas men bana kula ngach no ka dop dan leb ke parliament leb ka je ko bimal be bere wike South Sudan kano de tin dial te konte shagak de ka laslet no. She Kiir Mayardit should peace and security. Rewika South Sudan. Jeneto lagang nat kana mal. Jene dini jen kemen guane jene long no de jagor. Beja nyok mukwe je yagwasme. President Kiir say peace, security, and national unity are his government main goal. South Sudan will not go back to war. He said. He explained that peace means having justice, healing, and unity in the country. Jo chalat gwasme jana kuma da marwaje Kiir Mayardit jana man yam man chalaniam jana mal kano de na de kagang. No. Ka kui South Sudan ken kui national unity in Gorkadan and ke kumen Gorkano biben. Chana mala den go Kiir Mayardit mera mgor mala la tok en wala mrai kone chanwer chaga bugan wale. En mala ku Kiir Mayardit la lade e mala dien no dio jenwo cha ji espela yo chaga gagra tenen mala me ken were. Ko ngoden tama ka panal ngode bokana ka jongle ngorek jaten eno ka interstate bang ngode rek jaten mala dien dio je cha kantin Nuer tin kontin chicken can look dio je cha gagra tin and mala lat Kiir Mayardit de mane. Kiir talk about what the government has done so far, like building new institution and training one national army, but he also say there is still more work to do. Kiir charoi kata kume kade kati diala kone chalat. Ajenu che tiku matong wan chagalat. Ajenu ba national army ba chaga train. Ajani chalitu mwana long to gorgo no de ladbo ka de nyona de jani chagalada Kiir Mayardit te dial ti lingen ngamaga Kiir Mayardit kati chalada lajen te tele kumen ko kente ngeje ngai kono tena ka bonto ngwan re wika South Sudan te ga jo chalat ban Kiir bane ajana bon dialan contentual ka olad group bonte cha gagra te to to man peace initiative be chalat ka Nairobi ke Kenya chola kan wo yen no kamal chwa mal chwa jalok alot to man peace initiative time right corner te tel lot Ray Kwerka Kiir Mayardit Shekamela kona lat Teman peace initiative jan ami kwa delay na mal kaje Chedemechi kona ling Si door Me lat kaje awobi Dr. Machar ba kumu da baje kula gal ko chebe mal chub gwasde jan tayadan let kene kaje Kiir Mayardit charai kadwobe menene Kiir he also say that peace talks are still open for opposition group. He invited them to join the peace process and become part of the national army.
ne yene me jeni chene dialan konti la bontin terara jeni shola ken wo icha mala sha jalep biya ba de ni kun ba mat ka national army ka jo dana chalat de je ngai kon malat kira gwasme ngai jen wo chitman peace initiative bedan chabat chariaw chajaga na mo ko che dakre machar danan ko kuma de la gal ka logo no bi mal bere wi ka so dan chajayen so chene diala ti chi tel power kan bontin ko le sholan wale chikim ya di chala de wonene ajani amala latke ko gore jeno ba peace process ba je speed up ki ba je malpet the president Salva Kiir Mayardit it will bring back the high level standing committee. This group will work with the election and justice office to complete the peace agreement. Ajani wo benete kon baganyo mulu jola ne te kon la right ko kimalka no ki team michareleka la high level committee ten kon la do badane na nyam gaje la jalat kanede ganiden content belet kel ganiden content ba kuin kwar ba jalat alo ngai kono kim yadit te de ngwan lung te ledet gorjen wo cha mal cha belet ko gosde no kani dialati jeneto ba kanung ko bi mal beben right now gege spelayo rar che spelayo cha kek la netin content la bontin ko kentin te which kay jubba karwade mena dien chalat gwase me jenebe economy ba jari aleka jenebe corruption ba jawoj gorjen wo ba jo kun ya gwase men President Kiir talk about the economy. He said the recent shutdown of oil production caused problems like salary delay, but oil production has now restarted and the economy is slowly improving. Ajana gagandana sha gag date kiliet rewika so sudan charge kok ajani jan jak salary ko cha bunguno la yuto ko la kap ke civil servant ke jewit teacher ke ngech ne de kontin la police ni ke deni rewika so sudan manala dia do ran chicken yoje kaje ajani wo cha gwada dan ente de ten chaja gak ajen jo dana chelat ke jeno no ngai kon no medan ci bol mel ci por me chelat no be salary be ga kap kare wika so sudan but be ken jalat so ne me donga jen ku kim yadi la goro on tabe banat be ga la roja dan le rode ka bol mel fo le ramadan en ci fail ka por me se dan e che me chelat so jen ku kim yadi ko gwala ke ka man go men peno ba salary ba je kap ke je ke yo o cha det cha je ga ke cha gwada cha je ga okay Chikim Yadit Vice President Nebul Melche Jogono Nana. He told the Vice President in charge of the economy to make sure salaries for government workers and soldiers are paid on time. He also told the government to bring back important public service. Manchalat Guasa me Shodor Kambul Melano Ayuka Yorkapin police ni ka deni ka government worker kilat kume ka kam go yoken ka chalat neno jani chiliet chaje gek ka jo me chalat gwad men won tame ko chaliet cha kong le chaje tuk ba ne dial ko ne gor ka yore wi ka so Sudan ba yoken ba dil kamke chaje fel region wonene ken mo yadin ngode gor ka je yo a natin content ke embassy ka Kenya amene ne ko na terar yotu man long te chala region wo medan cha gonno de jeyen ke de jana ga kot ko de kan yudial tung wan long de kan yor pin te kan yor pin ko kor pen shop ko ngwan ke de kan ne content la lat ka jo chalat gwas me chalat no ne chana corruption chana jo wire duaran woyna ta jega dan en lat ke te jega jare wi ka so Sudan ramadan le te jega nga e Kiir Mayardit dio je shate konde chalat shakaling che ramadan en la Chief of Defense Forces General Dawa Turjon che jogo nojin take a ghost name to be watched Rainanton County la deni SSPDF ne te kon ne din cholga ghost name chitka jogo dan channeling kala ranyam che wor ngaje no kanetin kontin che chotten ne re kontin de shine ken ko te tena man det man pelane man wok te ke shoot bare ne to kan ko ba yu ba ko kula kwal re wi ka so Sudan ngai kon misit kana mo je le rode right now ko logo jeno ba je palki ba je la jor chala den wo ne ba chud nen diala to ba ka dil wiki ba ka kamrar kalisanan en chare leka che jo me che jakwen ka jordi me nyogalat gwasame en Kiir Mayardit ka regional peace and lifting sanction no tega jo me chalat kanitin kon tin cha kum so Sudan cha ka sanction ban jo me ban yakula linkel la chela do ne on foreign affairs, President Kiir says South Sudan want peace and good relation with its neighbor. Ajane kum South Sudan go jen odera mar ke kumentin content tiekeje ke witin content tiekeje. It thanks international partner like the Troika, the European Union,
the IGAD, Intergovernmental Authority in Development, and the African Union for their support. Guatemala Läär native titin challenge Läär kata luak ijane shaja luak longa ken. Kone iti by the way mi kon gui kone Canadian content loko ba mal ba jinung Rewika South Sudan. But he also asked them to remove the sanction and army embargo, saying these restrictions are now hurting the country. Ajana biya sanction biya jadi luiko ntama yara South Sudan. Guru jeno kida taka mach to dar nuwa dar ka kula nakaka chire mungai kone. Ajani ando badana shame chaka loko no baga koko jere wika South Sudan ki ba mach ba nung ajani che South Sudan che jiaga de South Sudan kangure wika manaka na karen yale ado badien tela South Sudan meke je South Sudan take a match ajan manaka nuware ke jamona. President Kiir said there is a progress in South Sudan talk with Sudan about border and trade. He also said the country will keep working peacefully with Ethiopia, Kenya and Uganda to grow trade, improve development and fight terrorism. Kajo mechalat guasame ajani shigorian link kuma Sudan kan kuma Ethiopia. Kado badana ba border ken ba ka ganka je. Kan jiro ke Kenya chigro ke Uganda chigro ke Ethiopia ke Sudan ko banetin kontin nyon kana ba ka kapchong ne ko nyon ngana ka ngani kanware chwaje palruj ene milat ke mayadi de chol na terrorist ne reality tin chwal ga terrorist kanware ko la civilian tin kula nak kan naga ne siang karen yale kon chi paru jana mo anyok lingda mala no chero linka ji Uganda ka je naga dana naga nware anyok ngai kono no en kin mayadi tela duob me dong no nga kon ga je ki gore bisos dan ba gwa ka je ku kwak dial ku lela ko ka wude chwal ka me Museveni mala kwar Uganda ko jen che gono dar wede ajari alaka ko yodi alku la tograr no shirga mandana ngai kone lere no won so che ji Ethiopia ba chura ga ken wo ba border dial ba ka gak ko shin ware shikan ba jal kam ne ken ke ba nuare ba ko wo ka border a jo me chalat en kirme yadi de no ba so mutual kana da no ko yene di jago yen ba yedil kap chom gon ko dial yenten kirme yadi lere me shit kaname. Final message to the parliament kiene konta parliament che jo me che jala kirme yadi. At the end of his speech, President Kiir told lawmakers to work together with unity, speed and responsibility. He asked them to make this session important for every South Sudanese citizen. He said he hoped this parliament will be remembered as the one that helped move South Sudan from promise to real progress. President Kiir then officially opened the first session of the transitional legislature for the year 2025. Kiir mayardit kariyada manjok kado badan en cha parliament cha jele ko je wale ajani gore je no diala konte belet ka parliament kene de kono belet ka kimal ka ajani gore je no diala baga timano kene de kono non ka mal rewi ka South Sudan mala latke dera mala dien e mala kam de kan dak ring machar wala mala kam de kan bonten content chal ka wala out group ngode na mo si clear duno mo cha parliament cha je tuk ma san wo badin diala gore kan wode lalet baga dilat ko tambe ke miyadi ngeje kwaje pressure no ji normal international community ko international community tambe right kone chaje no ken chicken gulla na mal gor ken wo bika South Sudan bi ken dak ajena dan de tin ku kan gor no de progress to de nyu den wo shemal e sheben ka jo dan en chicken lat jo shalen gwata me jena na chala de kirme yadi ban ngade jeno neme is not really peace che mala na me lat konamenta me lat kirme yadi de yes parliament charge lep chalat charge to but tel me shala malten kon walle kwado we kamile be parliament we kam boga na dor nuare rol nuare ke gan shimni so tel me shala mal metetin badino shana lep ko gwad dan tanyam shirkama na shalinga no shine to wan tike shure no de dakring machar de je yen sorry de dakring machar de je luny kenyam de je nanga court mi ram cha je dor de je luny de mi ram cha jigdor de yen kamera makan jigdor de jelun so to talk na kona lat karodian and wale ene bana jekala rodian chuje pro jino jin binwar online tv channel bije support and biya tekamal bye bye.